tā waka, ngā mana ngā tapu, haere mai, haere mai, haere mai rā hei. Ka tahi pai kino te tū, tapa tapa te mamai au ei. Turu turu te ao, turu turu te pō. Mā turu turu ana ngā roe mata kei aku ka mo koutou. Kua riro ki tu o pae nuku o pairau. Tangi ara te rai o hau mātou, e hongi hongi te mā papatua nuku ei. Kai aku rau ti tapu kua nunumi ki te pō, haere, haere, whakangaro atu rā. Kai aku rahi, kai aku nui, kai aku whakatamarahi te rangi ei. Tau mai rā, whakarau i ka mai rā, ki roto i ngā whare tapere, i ngā whare maire o te wānanga o Aotearoa. Tau mai rā, tau mai rā. Mai e a te tupua, mai e a te tawhito, mai e a te kāhui o ngā riki, mai e a tāwhiwhiki ngā tua. O i ka taki nā te Māori, ko te Māori, ahua noa ki runga ki e nei Tauira, ki runga ki e nei Tauira. Kia tau te Māori ki runga ki e nei Pūkenga, ki runga ki e nei Wānanga, ki runga ki tēnei te wānanga o Aotearoa e takotoa ke nei. Ki runga ki e nei whānau, ki runga ki e nei Tauira, ko te Māori nuku, ko te Māori rangi tēnei kātau, ka ita, ka pūmau. Ka puta te kaupapa o te rā, te putanga o e nei ihu, o e nei Tauira ki ngā taumata. Taumata o te ora, taumata o te angitu, ka eke. Whāno, whāno, haramai te toki, haumi e, hui e, taiki e. Tihei Māori ora ki te whai ao ki te ao mārama. Tupu te toi, whanake te toi, he toi ora te toi, he toi i ahu mai Hawaiki. Tō purutanga, tō tauwhanga, tō tau muri ki te manātua, he araputanga ki te whai ao, he araputanga ki te ao mārama. E tangi ake ana ki o tātou mate kua riro. Haere rā koutou ngā mate tua tini tini, ngā mate o te wā. Haere i te ara whānui, te ara i tai e koutou ki te rerenga wairua. Haere i te ara o mātoro nuku, i tai e koutou ki te puka wainui, te whakāto o rehua, te taumata huihuinga o rehua, te huihuinga o matariki. Haere rā koutou, haere rā koutou, haere rā koutou. Nau mai taku manu piki mai rā, taku manu ki te taho o te wainui, ki te taho o te wairoa, e ngā tini kārangaranga, ngā hapū, e ngā iwi, koutou, ngauri, o rātou mā, ngā ihoiho, ngā maunga, ngā kare, ngā wai. Kua tāme nei koutou i runga i te reo karanga, o te wānanga o Aotearoa e pāho atu nei, nau mai, haere mai, nau mai, haere mai, nau mai, haere mai. Nau mai, haere mai ki tēnei rā nui. Te rā e whakawhiwhi ai, koutou ngā Tauira. Ki a koutou tohu, i mahi nui e koutou, i ngā tau, i tēnei tau nei, kia putai o koutou ihu anei te rā. Ko te rā tēnei e whakanui te ai koutou, e tō koutou whare wānanga, te wānanga o Aotearoa e tū nei, e o koutou whānau, e tautoko nei i a koutou, tēnei kāmihi. O tira kia koutou ki ngā whānau tautoko, ki ngā matua, ki ngā whāia, ki ngā tūpuna, ki ngā irāmatu, ki ngā tamariki, ki ngā mokopuna, kua tā mai ki te tautoko i ēnei o tātou ka eke ki te taumata i te rānei. Ka mihi ki a koutou, nā koutou rātou i āwhina, nā koutou rātou i tautoko,
I te wā rātou e takahia nei tēnei ara. Mei kore ake koutou, i eke ai rātou ki tēnei taumata i te rānei, kā mihi, kā mihi, kā mihi. Nō reira, kia rawe te rā e koutou ma, o te rā, hei te putanga o te ihu i te rānei, ko te kōrero tēnei ki a koutou, ko te kupu tēnei ki a koutou, takahia atu te ara. Mahia ngā mahi, kia ngi tū ai koe i tēnei ao. Mahia ngā mahi, hei paenga mōu, hei paenga mō tō whānau, hei paenga mō tātou mō te iwi kā eke. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Utia te rito, te hara keiki, kei whia te komako, ki mai ki a haue, he aha te mea nui o tēnei au. Mā kue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. E toru ngā mea nui o tēnei au. O mai tia e te matua i te rangi, te whakapono, tumanako, me te aroha ai. Kei ngā tauira, kei ngā pia, kei ngā kura, koutou o te wānanga, nau mai hara mai, whakatau mai rā. My name is Hone Haunui Rāpana, and I'll be your host this afternoon for Te Wānanga o Aotearoa graduations for Tāmaki Makaurau 2020-2021. Te Wānanga o Aotearoa firmly believes in celebrating Tauira's success and achievement. However, during these times, we move to online graduation ceremony for the health and well-being of our kaimahi, Tauira and whānau. Today is the 7th of 14 graduations that will be held online. And in this session, we celebrate the success of Tauira that are graduating with their tohu for Te Pōkaitahi Pakihi me Ngā Mahi Hangarau, New Zealand Certificate in Business Administration and Technology. Before we commence with presentations, we'll cross over to Ruth Halford, Aukaha Kiri Whanake, to address our graduating Tauira, whānau and viewers. Ena mana, ena reo, ena iwi, e rau rangatira mā, nau mai, haere mai, piki mai. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. I welcome you all here today to this somewhat different graduation ceremony for Te Wānanga o Aotearoa. While we are unable to hold graduation a ka nohe at current COVID-19 alert levels, we will still celebrate your achievements, and I offer my sincere congratulations on your graduation from Te Wānanga o Aotearoa today. We are delighted that you're graduating and hope that your success provides you with the skills and confidence to make a positive difference to your future and the future of your whānau. We hope your learning journey with us has been enjoyable, and we acknowledge your determination to complete your studies, particularly with the challenges faced because of COVID-19. Your success in overcoming these challenges and completing your studies under difficult circumstances is to be celebrated, and that's what we're going to do today. So enjoy today's unique graduation ceremony, and remember that your learning journey never ends. So why not consider enrolling with us again in 2022? Once again, congratulations on your success and all the best for your future. Ka poi
Ngā mihi, Ruth. Thank you for an inspiring kōrero. I hope our tauira implement your guiding words within their endeavours to further enrich their lives, practice, or educational journeys. Ngā mihi. I'd now like to cross over to Vanessa Eparaima, Member of Council, Te Mana Whakahaere, to read the oath for our graduating tauira of Te Pōkaitahi Pakihi me Ngā Mahi Hangarau, New Zealand Certificate in Business, Administration and Technology. Papaki kawana ngā tai o aroha, rere nei te au o whakamanawa i te moana nui o te ngākau, ki tēnā taiwhanga, ki tēnā kuanga wai, ki a koutou i ngā maunga whakahi, i ngā awa whakatere tanewha, tēnā rā koutou katoa. Firstly, I'd like to acknowledge and welcome you all here today to your graduation ceremony and offer my sincere congratulations to you and your whānau upon your graduation with Te Wānanga o Aotearoa. As the chair of Te Mana Whakahaere, I take great pride in each and every one of you and the very real changes that many of you have made in your lives. You are the embodiment of our vision of whānau transformation through education. This last year I know has been challenging for all of us, but none more so than you, our Tāmaki whānau. Not only have you worked, studied and adapted to new ways of doing things, but you continue to be at the forefront of our battle against COVID-19. Ka nui te mihi ki a koutou. COVID-19 will continue to be an issue for us all in the coming months, and we are regularly reviewing what we do and how we do it to ensure that you, our tauira, continue to receive, no matter the medium, an education rich in the foundations of mātauranga Māori. Today, however, is about you. It's about celebrating with you and acknowledging the faith that you have in yourself and in your ability to design your own future. We here at Te Wānanga o Aotearoa just feel very honoured and privileged to be a part of your journey. So thank you for choosing us. So again, my warmest congratulations to you all. Have a wonderful, wonderful day. You so deserve it. It now gives me great pleasure to read the following oath. I te mana kei runga I au mai, I te kainihira, ara mai I te mana whakahaere o te wānanga o Aotearoa, me te whakatau a te kainihira, ka tū tēnei ko Vanessa Eparaima, te himana o te mana whakahaere, ka whakawhiwhi atu I ngā tohu ki ngā tauira kua eke I a rātou ngā paearu o tēnei wānanga. By the authority vested in me by the Council, Te Mana Whakahaere of Te Wānanga o Aotearoa, and by resolution of Council, I, Vanessa Eparaima, Chair of Te Mana Whakahaere, award the diplomas and certificates stated to those who have satisfied the requirements of this wānanga. Congratulations again. I'm so pleased for you all, and thank you so much for all your hard work and your faith in us. Please, everyone, honour our graduates with your applause. Kia ora. Mauri ora ki a koe, Vanessa. Without further ado, we will cross over to Tracy Chapman to call on graduating tauira of Te Pōkaitahi Pakihi me Ngā Mahi Hangarau, New Zealand Certificate in Business, Administration and Technology to be awarded with their tohu. Abdul Hassan Ali Habib Al Mozani. Aliyah Salah Mohammed Saeed Ahmed Farag. Amal Jamal Abakor Daga. Andrea Malena Peterson. Ane Kalela Tonga. Annie June Clark. Arapo Cynthia Carol Masters. Ashley Jane Bird.
Aurelius Fernandez. Beda Mahdi. Bina Kim. Carrie Ann Witt. Cecilia Easter Tui Loto. Charlemagne Pauline Sarsfield. G.Y. Terry Wong. Chloe Rita Kortica. Crystal April Rangi Hemara. Dadai Norman. Dan Lee. Denise Sherilyn Brunt. Freddie Priest. Hala Fuad Najim Aldin Al Jadir. Yeri Shin. Ilona Maria Pugh. Ishita Makon Trivedi. Jacinta Aloma Pita. Janet Porto Salvador. Djokovic Kalia Tara. Kalsum Bibi. Candice Lee Amohanga. Kanku Esperanza Lufuluabo. Keiko Okumura. Kim Talava Keel. Hugh Do. Hyung Son Min. Lilipeti Ngata Mahe. Lourdes Palanca. Luciane Celia Afu. Lucieni Selala Kosiaka. Maifala Tōmata. Maria Jenny Lynn Suarez Darrow. Maritza Paynes Scratchard. Mateus Alejandro Pinto Bustamante. Michelle Ann Ho. Michelle Linda Morgan. Miriam Taihuri Lolohia.
Vitali Manhalal Prajapati. Momotua Le Solo Tolia 4 Onge. Mon Lai Lui. Nishi Shirag Panchal. Norad Jabbar Al-Jubori. Omnia Abdel Fattah. Paihelotu Langi. Buela Talayasi Bakaosi Mangalanga. Priyasha Prashika Prasad. Prudence Ann Lemrix. Rachel Mbambasi Aganze. Rosalinda Ann Fowler. Sane Tommy. Zainima Isabel Samesi. Selma Sultana Hamid. Samira Salia Mezal Al-Sadi. Shalanshi Sanjila Prasad. Shane Afina Lucy Marama Taylor. Sheila Amanda Saraya. Cheryl Perez Buela. Simone Anastasia Lomanu Kilupe Ski. Stephanie Heine Kim. Storm Oprah Lemrich. Tosanga Sulufanga. Herina and May Watini. Taina Kore Paratainga. Divya Jirarishkandaja Raja. Tolita Payne. Diana Chanel Aitken. Tianjin Mo. Tokai Toafa. Thor Laveri. Wai Sun Shirley Yim. Yao Ching Louis. Ping Yi Wang. Yong Ming. Sistra Hafid Shaukui.
E rauranga tirama. That concludes our presentation for Te Pōkaitahi Pakihi me Ngā Mahi Hangarau, New Zealand Certificate in Business Administration and Technology. Please give another round of applause for our graduates to further congratulate them on their achievements and wish them the best in their endeavours. Thank you for joining us today. Mā te wā, rire, rire hau, pai mārire. Tuku a te kupu kia hoki, tuku a te ki tapu ki te rua whetū o te whare. Ko te pō ki te tuarongo, ko te marino ki te ihonui. Ko te tini atu pai, te tini a rua ki te paumua, whitiki nāne te rā, e ko te aho o te marama. Hoa tuki mua ko te paki o rehua, hoa tuki mua ko te paki o matariki. Hoa tuki mua ko te paki o te rā, e whiti nei kui, whiti ora e. Tūturu, whakamaua kia tīna, tīna hui e, tae ki e.